Добрай раніцы, Беларусь. Яно толькі прачнулася, выпаўзла з-за лесу. Такая цішыня прям. Нема ні птушак, ні ветру, нічога нема. На тэрмометры традыцыйна 22, ніжэй за 25 пакуль яшчэ не апускалася. Ну, дзякуй, што не 30. Днём трохі капае нават з даху, калі сонца выглядае. Сасулькі вырастаюць, магутныя, вялікія. Ну, пасмактаць іх, як у дзяцінстве, не вельмі хочацца. Хаця быў бы малодшы, зусім малы, залез бы ўжо і лізнуў бы б. Тыя самыя гурбы снегу, той самы снег пад нагамі рыпіць. Тая самая раніца. Усё як заўсёды, пакрытая інеем, кожная галінка. Белыя, махнатыя. Прыгожа, канешне. Але ўжо часамі паднадоедае і жудасна становіцца. Жудасна ад таго, што не ведаеш, калі ўсё гэта скончыцца. І ці скончыцца ўвогуле. Часам здаецца, што зіма будзе пастаянна, заўсёды. Круглы цэльны год будзе зіма. Вот такая вот прыгожая, белая, са снегам скрыпучым, з маразамі. Не, это не наш сцэнарый. Нам такога не трэба. Пойдзем насустрач сонцу, каб яно ведала, што мы яго чакаем заўсёды. Любім. Хай уже прыходзіць, прыносіць вясну. Белые кони бульбы, белые косы дзяўчат, облакаў белых над лугам, вечный парад. Белых грибов кашоки, белые плечи бярос, белые росы бізолки, чистый світальных роз. Белая Русь ты моя. Гарыць агонь. Сонца ўжо паднялося, патрохі заходзіць у хату. У печы па-ранейшаму бульба каляхуе.
Смачно з'їсти. Не хапая сыра сверху. Была бы такая солоденькая скурочка. Ну и так поверьте, что это вельми смачно. Цибулька засмаженная на пательне. Разом з курицей, со свининкою. Конечно, будет смачно. Ну, каб захотел бы, здається, то такое не намалюешь. Насколько мохнатые хвойки. Як з вітрини магазина. Заўсёды думаў, чаму прадаюць такія недарэчныя штучныя елкі ў магазинах. Оказывается, нехта недзе калісьці падгледзеў, што яны такімі могуць быць. Белымі махнатымі. І зрабіў такія белыя махнаты. Сонца бляшыць, здаецца, што яно ўжо веснавое. Хочацца гэтак думаць, мабыць, што яно ўжо веснавое. Аж слепіць, прыгожа. Хутка вясна. Зусім хутка. А што ўжо ў лесе спаласавана ўвесь снег слядочкамі. Жывёлы бегаюць, шукаюць сабе паесці. Ці ад другіх жывёл бегаюць. Ну, прям усё. Да, безумоўна, прыгажосці хапае зімой. Толькі ўжо стамляешься ад такой прыгажосці, хаця толькі другі месяц яшчэ заканчваецца, наперадзе яшчэ люты. Люты звычайна сапраўды люты месяц. Невядома, што будзе наперадзе. Невядома, што будзе з вясною, якое яна будзе. Учваючы, што зіма такая была сапраўдная. Будем спадзявацца, што і вясна з летам будуць таксама сапраўдныя. Цёплыя, утульныя, гарачыя, з зялёнай траўкаю, са свежым паветрам сонечным. Ну і зіма ўжо, я спадзяюся, што аддала ўжо ўсю сваю моц. Асталося ўжо трошкі. Не можа быць, каб яна была настолькі моцнай і магутнай. Калісьці ў буквары вучылі: «Уцякай, мароз, дзядуля, чуеш ты, стары, ці не? На пагорках булі, гулі, песні чуюцца вясне». А яшчэ, канешне, ранавата такія вершы чытаць. Яшчэ далёка да буляў-гуляў. Песні вясне не чуюцца, но сонца свеціць ужо па-веснавому. Вясковыя могілкі. Молодый сосонничек, посадки, еще шапками одеты. Все як на подбор. З ими дядька Черномор. Ну, прогуляться, конечно, файно на свежем поветрі. Особливо сёння, уже морозы отпустили. Ночью было еще минус 22, але днем довольно хутко солнце взошло, и тогда почався меньше мороз. 10 минус 15, може минус 10 уже. Грех таким надворьем не выйти, не прогуляться. Сонячно, пригожа. Зима сапраўдная, як у дзяцінстве калісьці, даўно-даўно. Тады не казалі ні про якія хаўеры, уіллі,
не объявляли штормовые попередження. Ведали просто, что пришла зима, что треба брать санки в руки, лыжи, идти на горку загуляться. Чим более было снегу, тим нам, детям, было лепше. Особливо, коли это выходный день, неделя. О, горки пустели только в 11, коли починали показывать диснеевские мультфильмы. Пам'ятаю, на годину ці на дві, ні, мабуть, година всього. Горки пустели, а потім ми знову всі виповзали на двор і ковзалися по тих горках. Хто на санках, хто на лижах, хто на коньках. Оказывается, Речицкий край — это партизанский край. Это у Горновца у нас помник такий стоїть. Дивно, что такий снег, и никто прочистил дорожку. Что за организация этим занимается? Сельсовет хиба? Прикольно. Пишуть, райком базировался партизанский отряд. Там мали всі вёски спалили. Нашу вёску так само не обминула. В 43-м году полностью знищили людям. Ну вот, помник стоит. И вон кольки намечено снегу. И хтось прочистил. Ось тема починається наша Горновка. Тут живе бабулька одна, там Толік живе, і тут одна жінка, і все. Далі тільки я наступний буду про треті дві хати. Ну, накольки гурби мохнаті, я не веду як передати це. Это нібито велюр ті бархатники. Это отмороженные, аж топорщатся такими. Такие ніби острые, мохнатые наросты. Ну, дорогу нам уже вычистили, можно сказать, у две полосы, у два боки. Лишь там напереди вроде обіцяють і знов снегопади на наступному тижні. Буде не вельми комфортно і утульно. Ну, вроде морозики отпускают до минус 10 ночи, не больше. Ой же, пережили минус 10, здавалося холодно, минус 15, здавалося дубак, минус 25, здавалося дубак. Теперь уже, мабуть, до всего привыкли мы. Еще два помничка, прикольно, что так само расчистили. Я навіть не бачу, хто это чистил, он с дороги. Что, змерзла?